Information Service Television Network samna ISTV na lepalaitana sandoksariba chayolgi akanaba thawramni Makokthongbasingi wari thawramsi puthokchabagi yamna maruoiba wakalol pandam hairagadi tasengna mioiba koisi tongan tongan be individual singsi isorna sembirakpa matamda magi tongan be talent magi skill strength loina piraga seme lotuna lairiba talent natraga skill potential masi aina pamiba hiramda wakalani sudana focus tawraga satkiba mi singsi punsida mai pakali mai paknabagi honarakpa struggle tawrpa magi challenge masi achau paramani na mai ta pakpa ngamnaba honarakpada aduga hayeng mai palatune sibaram orapa matamda maduda thengnarakpa awan nungai experiencing madu aikoina maruina Makokthongbasingi warina hantawi madudagi phangakpa tips mayam knowledge mayam information mayam madu aikoina mu relate wi masing yamnaba ISTV gi viewersingi mafamda kanagumba aspirant kanagumba interest leba mai pakningba mioisingda karigumba aikoina pujarakle information sing sina kanaba piba ngamlagadi haibasina aikoigi thamjariba pandam duni lepalaitna sandokchariba Makokthongbasingi wari hariba thawramsi sum sandorapana leptana sandorapana ngasidi chahi ahum mapung phare loinena thawramsi lepalaitna chahi ahum chupna mieng tabiriba ISTV gi stam bureau sing adongi nungsibiba adongi thawjal gi mieng aduga adomna yabiriba punmaksi matam chupada koina laman tonsinjarabani aduna adongi support na adomna pibirakpa thaunana Makokthongbasingi warina suk sangna satchaba ngamani makha tanasu tongan tongan ba mai pakpui wari mayam pun laksagani ngasigi episode si yamna maruina manipuri nupi khunai gi maitei oijariba akhoi gi community laktagi maruina iramdam imalebak manipur gi mamom moina phangjari bedu ngasidi akhoi punamaki chautok chaningai oirebi lamdam sigi chanura amagi mai pakpagi punsi wari ligadori wari sanagadori Momota Devi Yumnam achamba mingnate isagi hekuk alaifamsina sagolban thingom lekaini adu hojikti Delhi da maruina family punna adum almost thabakki karigi tawbudagi settle tawraga laire na lawrusu yare adu handak matam kharagi waina sida manipur thorpu matamda tanja si phangjadana wari batai sanajana nubagi madu khudong sabasi pibiu habida pibirak ngasi ekoi studio da lengsin lebiri hena nungaijabadi first Lady of India. Sigi award si achamba award nate hariba award si Ministry of Women and Child Development Welfare Association Government of India na han mamangi hoki basehi ing lising sumna tarani pani December gi tang kunda yamna chinglem da award si Momota gi mafamda kusin nabiba Momota masi receive tawraba phangaba hariba award si phangmangam labi mate ningolni mate chanurani manipuri magi mamomni ngasi akhoi studio da lengsin biri Momota ngasi ISTV studio lengbirakpa maruina pangna unajage phangdaba khara labna khoidagi lapthokna legibana sumaram oiba ado khoina dum miss tawlebani ando wari batai sanami tanjas bibir pusiam nungai je ISTV studio da Makokthongbasingi warina dum taram lokse First Lady of India award si tasingodi first Indian women in the history of Indian women bodybuilding sports and high masigi pajaba sigi yam khangningi manungda leris ado kari tawbagi ado karmain tawduna sigi award si Momota da Government of India gi Minister of Women and Child Development Welfare Association pirapano si ahan boni khangje umta habiu mamakta da ai ikoknona khurumjari iramdam gi khoi khibikpu soiba lanba yarbu sungakpigani tasingbadi ai nangasi phangjariba first lady award se aina expect tawkhide adu isorgi thawjaldagi amadi leptana hotnajarakpadagi first lady award se khoi India government na Rashtrapati Bhavan da president amadi Menaka Gandhi loinana pibi khibani masida khoi tha taruk sangna khoi tabak tawriba sarkar gi makoi gi mi chahum thadoga thigatlaba matungda phajana mayek sengna mapung phana
piba yari hai na moina search taw akhoi khangde mo khoina search taw ba thigat pagi maram se ada khoi gi yum da su inquiry la ame di hai du kari gi la ino adu di khangde adu mai thigat laba matung da moina chumme hai na government gi side ta gi recognize taw matung da first lady award se Rashtrapati Bhavan da 2018 December tang kunda pibi khibani Asoka Hotel da mayam pullaga Rashtrapati Bhavan da su khoi puraga award se khuchina jagi bane masi aina tasengna body builder si sanagi habasi khangi balaite adubu punsi gi tangka kaya da mena aina kaya ma hotna jari kai gumba ma tauge kai gumba ma tauge na adubu mapung phaba sungam ngam khide ada aina sung khanjabada ai life sida kai gumba kharadi taugadabadi male adu karino taugadoi ba habase aina confirm tauba ngamde adubu ai punsi ja yamna nungai ba life Rajkumari dawna hinge aduga yamna waba life sorok ta hinga ko punsi matang tangkak su yawri adu sigumba mayam awana marak sida experience lairaba matungda ngasi gi ai title sida puri India gi na natana world level da ai sumaina lakani haibasi ai thajade adu hairiba ai gi awanu ngai gi punsi mayam sina mateng oiraga ai ngasi gi level se yaujarakpani aina isam chamma punsi maran ama lelam taragadi ai ngasi gi target ai ngasi gi title se phangamoy adubu punsi gi awanu ngai marak sida wari mayam abadi laikre aina hainingba mayam amasu laikre adubu ai seng na haijarabada achumba aduga thamoi sengba hotnaba kanba masina ai gi isam chamma formula ne ai gi apokpa namarakam Rajmani Singh mahaki life amadi mahaki wari dagi ai gi ngasi gi level se yaw ngam jarapani ai gi apokpa ipagi life da awaba mayam mayuk na badu akoi gi damang tamana sacrifice torpa man achumba chatpa aduga mani seng ba hingjaba punsi da mayam na madu khangba ngamdaba karigumba confusion kar laigiba adubu ai di may ekseng na khangbani na madugi asingba story duna formula oiraga ai ningba kaiba complaint tawham laitaba mayam do aina angakpa laitana awaba khangdana ai sanaki ai nupa sina marakta sanaba matamda nang I oraga sirani to o hai adu ai wakanda matamda da awaba si kaino khangde adu ai lepa laitana sanagi diet yamna charaga ai masal yamna adugi chawhannabagi wakhan londa laigide aigi nungai taba aina complain tawningba ningba kaiba mayam duna aigi formula ne adu ngasidi experience am laire haibadi life habji karino kemta na lamdre paisa da su na lamdre adigi apamba ahenba sigumba na lamdre aina haijeningbadi mi hoina po aga leibaki damakta Prithvi sinba thungna akhoi ki country ki damakta kariguma khar tawba ngamba sa masi si aina ngasi aigi parents tagi aigi life aigi surrounding tagi ngasi phanga ibani aduna I have no enemy aigi dangte enemy laite mioi ba khudimaki adigi aigi surrounding khudimaki yamna chawraba mating amani aina ngasi yogjarai jam nungaje parents ki ai he Momota bu pokbi ba pabung bungo dugi mingsu panbiraga haibiri ada yamna inspiring oige magi inspiration ngaktani na khawning isi Momota gi ipam hai tara yum pandring da yum sina kadai deno halaman gi ming suna loin bagi sinang kya pui sima aduga sigi matang na amuk hoji ipuro begi ming panbiri spouse gi aduna kana no kari no kramai to sije ai gi ani su wang hoji kam thai okay ai gi ipam landam ai gi hor from birthplace habu marak irom lekai namarakpam Rajmani Singh father and namarakpam Ongbi Salatombi Devi aduga ai gi husband Sagolwan Thingom lekai Yumnam Borun or ai gi ikubok Yumnam Kunjamani aduga ai gi inem dana Yumnam Ongbi Padma Devi natin ga no khoi gi yum pambagi lambi da khong thangsin deriba akhoi gi kano se Barun ga oji thengnari ba yum parment 19 ga dan yum 1999 kuire ko 1999 si kuire si hoji aduga me isa isu dikram hai tori
Ichanupi ani ichanupa ama. Yam fazana poi ichanupi ani chaw mani hoji. Ichanupi TDC second year. Yam nungai je angang ahungi mama oibire adu ichanupi ani nungsigraba TDC second year ga sutamme chawjara abani mapumari phara abani silere chanupa ma duman haibi ado hoji isagi spouse si husband se kari no mai maram da kitang haibi okuna maruina bior sing yam tamningi Momota gi punsi gi mai pa ko se isda maruina family gi support si ama mathau pai adung ka haibi ai pura ba bugji central is a police force the bodybuilder team ki manager coach ena lai jabani aduga akoi hojji posting Delhi da lairaga koi magi game je sambal bani mana trainer kam coach na haibani na acham budi wore my background do kitang kari kari no magi achievement kari kari magi achievement national championship the 17 times ho gaya aduga international level da 3 times SN gold silver silver ani gold SN championship. SN championship. Champion. Ado 17 times national championship. National championship. Oh my goodness. Am nungai ko. Ado sigi bodybuilding masana si Momota di hana dum asagi yum palaba mamang amadi matung karam matam ne sana bahori si. Tamo masi yam ju nukning ba duga yam ju emotional oi ba yam na interesting oi ba kaino ni. Ta si bio si yam taning ni ko. Ta bio. Rai hori. Masi horok pa matam da Manipur ta natana khoi pura India da game se laite adu dai je han ina fitness ki competition gi video ma khak yeng basida inoi ba mi ju gymnastic adum utpa dagi angang masa khra ju adum yoga su dum tauba adu gi kese che aina akhoi gi husband competition halak pa pura lak ani yeng ba matam da fitness se sumaina tawri ju fitness haibadi pura fit oi ba ma darkar oi ai wakanda yeng ai tawang khangda je matam du ai isa je change phanyam lae ai je angang pu ubagi puk ka je khra noi ba ko pa de ai isa je pura adina pura ton semba adu gi transform la ko da ina fitness se ai wakanda mana utiba kano se masa se fitness perfect oi de ai masing tang try tau ge na ina next year tau ge na isa na di khalaga hai dok ta ba adu marak sida mayam amasu lae aidi ai ngasi gi level si yok na ba gi damak ta help oi ba jane ai isa gi gym sida ju angang sing client sing lak pa sing na su sum hange sar gi maram da di mem na dum hai adu mem di kari oi khanga ga khoi di ta i adu ga mem gi kai no hai ba ai si proof si pininga le ta ba ai sai ta question lae ai hoji ti angang su le yum ju sena du ni adu ga aina fitness ki institute amada certificate ki damakta apply tawga du chatpa class to wadu exam pi bu ai panda aduga ai experience di ai nupa gi body ai observe taw lak panina magi karai da muscle kam oiba digi karai da develop oiba adugi discuss to taw lak panina nang si exercise da si da henga lami si si ha ba na ching ba si pura observation je lai banina ai ngonda adugi experience lai jaba aduga magi diet ki maram da ai ngonda loina experience lai banina ai isagi kitang ka puk handana exercise taw da yam thuna transform taw gi adagi de na haji fitness ki video si yang kan na mathangi sahi si dai sakki je ai wakhanda di khallaga haidi haidok ta bai di oi ba yada bani na ai di matam da ai angang lai re ai di maungni aduga akoi gi traditional ki hisab ta dress set pani na adugi phi macha se padu di ai su pam da khanju khandra adagi magi police ki 2 months ki training ama lakpa adida mana gym je thadoga chatlam dai sida aigi inang nupa sing dhirena na malai masu CRPF ta hujuk jik tawri aduga maga aiga na gym ji yeng howa adida mana site manang na taw exercise se aduga mati angle yam chumme aduga aina Gurgaon da gym achauba khoina ama gym ama ma si puhan part time gi khatang paisa khrasa leijana ban aduda ida tawba mayang ma sing kuina tabu ta angle je form chuk chum dei tai magi angle je loin chumme fazana chart ama semaga fazana exercise follow taw ta di tema yam fazani na haiba ada mana chart ama seme hambada exercise ga maming ji ai khangde hana adu exercise loina khanga maming duga kona nai se khangde adi mana adu sema ganda follow taw matung da adi ai 2 months da yam thuna transform tawre adu mamang da ina ai husband da hange ai abs muscular da tik am pam de abs katang yam pame asa adi wa khandu ken khallu no apps nung choi oira roi
angang di lai itu nang yamna sidi thokna de apps thokna de dan pina na de gi ai nang na du hai ram ni na ai thohal lagi na ai wakan da dum khalle ba ai ne pang gi jangang oi dinga hauna phatta ba thabak oi tar ga de to emani ya da ba thabak objection la ko da ai taude aduga haibadi ai gi kari gumba tang ai gi isa gi rules ama leje ai gi maram digi kana gumba ma problem oi ba kana gumba ma wa se ai ta singna pam de aduna any objection lak tar ga di ai madu gi thabak to ai continue taude adum sudden usi time ai thadoe adagi aina mana digi apps se oiro haibadi man tha ani sakhingai sida ai yam phajana adum exercise se continue tawraga chaba khopade chamanga ta chabanina noise pasu noidrabani na apps ki shape se phajana lakpa hore adagi mara halako da ngae after 2 months ta nang am change tawde nang national championship ta puge chatse nang competition thokang godra na hai adagi ai sa haraure ai thokinge thokpa yadi thoksire na hai adidi hotna ron harga ma phajana hotna lakanda haji 19 ka mukti wadana sa ba 2012 ne 2012 ne aduga kaino ne adidagi hotna basida wari jama phang ya da world championship ama ju chatle 2011 ni November Mumbai da taba adigi Mumbai da taba sida su ma je first round out oi thokpiba adigi aina Delhi de lakwa som degi koi gi husband gi ibai degi isi ahanna degi senupi su moisu pulap Manipur degi lakwa competition khudi mak tamase dum title la dum result dum phajabani na khoi ju dum man da kan hotna ba daina ubani na kai gum khadi result phajagadra na chatlur ka first round out oi ba du da adumati nungai ta ba ma power challenge ama lai adugi challenge ta jo ai se aduki matik shocking oi isu ikai re aduga Delhi dai kamai hanni first round out oi thokre ha bi nungai ta ba ma so dum oi re adigi khangau da na ise adu dagi yam kana challenge lakti lakhi bane adugi trip tu dagi ada Mumbai da koi ibai ga koi club ise sen pai koi je Marine Drive yeng bagi dang ta lai ada hol dagi thokla ga lakwa khudak ta adugi nimisa adugi matik shocking oi re ma je mai face to ai dum u ba dum nungai tre yam na dagi de khajitang khona ram ba ya bane da advice kitang lana pi rak pa hai tare ma dai ba di magi sanabati kitang shoi gi ba hai tare adagi de nungai tre adu ta ga aina mayam wang da kamai tawgani haibagi wakhanda yam thoi nuai tawda ju u phangya dei tap yam na uina di life se aduki mati hotna raga su mahi su phang da badu nuai ta badu aduki mati pau ju phawna draga su magi stage da ai dum u khang manga me dei thokla ga khoi je man hotel da le hore da ibai ne khoi isi inam hai tare aduga isen pi khoi tholo kan je ise lambi ando dei khang da na khoi je wai sum sana asa khoi lai je kai re ko adu tu sum wai sana ba je aduki mati thamo ye so da naina ibai adigi koi inamma isen pi sing di mamang naina ai thawa yam nungai tre Delhi da kamai hanni student mayam di marak da kamai na hai gani competition samai sakraga samai tawre ado ibai na themjele di inamoi themjele na ai aduki matik chope ai thamoi sing na hona bani result yam thina nungai te ta badi ya bani angang sing du yam phaja iraban ta kai na ta ki matam da adida akoi su ta ga na khalna ta dai thoi nungai man da na adugi jaga sida aina khangau da wasak thokre ba dam lengli pali ba isor ama mangan khari ba isor sina sakhi ni aina thamoi sengba mak to ora di magi stage da ai suk soi soi da na ai lep ke na aina lep pangam ba oi jage isor nang lai tar ga di na isor nang lai tar ga di khoi awa ba ji ubiyo natra ga di ai isor nang lai te na khan ga ne khangau da na da wasak thokre ai angang ngai di ai si wasak poi karan na man ta ba ada dai da ai se madui wasak pado ibai sina khamjale ai kaino nang na dumai no wasai do kori do mayam puna mang akui myam chali nei ina ma ju kem hai de mi di mopani ama ju ma chan pi ni nang admai de ang shoking as ibai nang khang da tai ne ai yam thini kai sim phare ai kamai de li han de khang laksening di adu dagi competition je adum challenge sama tawraga dum thoki hai bagi challenge sama dum lakre ada wasak ama sakre wasak tu gi makha pon ne ba 2012 is help dagi sanabasi hore ne logjere hore 2019 18 hojik 19 yes 19 chai si pangsang samu matam natri hojik achievement si 52nd Asian bodybuilding and physics sports 2018 masi sanaba matam se is da first placement gold medal ne phangi si 2018 ma hogi mawangi se hi si dan pangthu isi adu Asian championship se gold lawrabane ba atai lak sedringe dani marbuina sigi gold lawropase yamna hojikti well expertise tawraba sanaba si karino khangaba sanaba da thawai haksang punam luppa ba player amane
sports person mo ni body builder mo ni sigi wari si ang ta haibi ukrai da sana buno masi India de tare India de tawo pone anu India gi karam state no tare se do karamai sigi experience u ta ji masi akoi India da Pune da ta ki bane Pune se ai gi ha competition ju start su sidagi ne ada masida yamna wan hone adugi mamangi 2017 ki Asian Championship halaga World Championship chatingai marakta ai accident ama thoe tha magi marak sida accident tho ganda ai je adugi accident na nongala gadi jo sana gi bai akitang kak show atopa aduga kona di World Championship su medal lawra la ai ki Mongolia gi se bronze lawra aduga halaga October nane adu November si lor kana December da aina strucks taw matam da heavy adu di oxygen lam heavy sana bakanda strucks ki singkhat matam da sigi nerve se pura part long tat pa ai manung da tare asa accident thok ai tu badu da khuchina nga ki badu da pura kano son gi bajani adu aina sana badu da heavy taw matam da ngamak ta da masal solam da tat khra manung da adu ki khuch pura paralyzed taw ai sana se to phamang le ai khusi kanom tawre ching manung da tappa mo kon dong kanom tare to kan sida nomani ni nong sum na ba henjele adagi ai je treatment tawre inang pisu nurse or ga lem ba dugi mai specialist doctor mayam yeng kan da ai je pura paralyzed taw kan doctor na pura thinge thinga kan da December January sai ai kem ta ngamdre adagi tha humari ai phomung ta lai adagi khusi thanga laga hoga pangamdre dum kap lai re je adagi potha ba so mung hena na re adagi da ai je doctor na thing ya yo sana kg ani bau thangat pa ro kg ama ki dumbbell ama lai re adu smai sana one exercise ta ya da ina sar ai di competition ni thongi India da ta doini ai financial yamna weak oi ba ai di yam poor family se belong to bani aduna ai competition di yam thongni India da ta bani na ai paisa ju khrasa ju double handar kani mapan cha pa gi paisa ju tingaro aduna ai si ai India gi damak ta ai yam sathina participate to darkar oi ai subject senior ju bani nai thokning ana ada doctor sina CRPF ki Dr. Konjem sir na Konjem ka ma ki mamje adu dagi ai se man gi advice dagi khare step khara tak poduna exercise se khut thangat ba exercise loi no bend tawre am ta taw ya ro adu ai se mayam exercise taw ya da yam irritated or yam aggressive or re adu ga ai se mi gi mamang na dumbbell am thangala exercise taw budi yadram ni nai je nong ya gi pung ama makhai ani dagi exercise taw ahing da I tom da gym da tawre adu ga nongalam dai akoi da alagi kano su leye adugi mari makai manga da alagi hek lawe adugi timing do adugi timing do ai hek lawa pung taruk tagi ung gym clients la kai na adi man exercise su laga yum da hale adugi nung din jo mu asagi 2 days 2 times exercise da mayam ge kilo ga marak kanam lai tinga gi marak sida mu exercise tawre tha ohum mari pung hana ani changbani makai changba exercise ai na pung mari manga chang exercise tawre matam du dai family adigi ai husband isa kanam lai minadre timing loi khotna re moin school chalinga da yum la to me adigi moin halakpa matam dai gym da lai re mana 3-4 months ai yum dagi pura ai je alag lai raga gym da lai re moin yum da lai re timing da mai taraga adu ishor ai thaja je ishor no soidana maki ai dam da jaga pirang ne so am thawa yaun hona je ai India jana da dei lau da ba yade hona da ba yade nai khalaga subna tagi ai last week da kg taragi dumbbell thangalaga ai amukak exercise bicep ki tawi aduga baki di ngasai dumbbell massage tawraga aduga ngasai free hand exercise aduki mati honaraga ai sigi Asia gi last recently 2018 gi goal phangsi adu wari do ida le pom matam dani off track oi ba yabi oi thok ba yabi almost oi bane lowi doctor dino di advice tok drabane ba permit tok drabane doctor sinabudi haiba nangi mong gi soidana maki nang competition thokpa ngamni di haiba ma su yamna koi family khange adu husband su CRPF ki na mana su yamna ai je tarif tawe ba di comment adum yam phajana haibi aduga positive adum magi wish su ne adum nang soidana maki mamta jit jaiga haiba adu aina khoidigi harau jabadi ngasai gi adu yamna harau kan ahing kya je dum kappa exercise adum tawe tam adu kan ai se ai iram se tai ngai sa mutang ai ha 2014 dai je world championship se nang da adu yam phajaba life ki asri yam phajaba performance ne adu da ai sum ikai ba iram gi akoi gi official me am naga ai mathak ta khan ba expect tawraga ai kemta phajana
ꯄꯤꯍꯧꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ 14 ꯁꯦ ꯃꯤꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 2012 ꯏꯞꯁꯦꯜꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 13 ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ 14 ꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ 15 ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ up to 18 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ yes 14 performance ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯦꯚꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ muscularity muscle tone quality ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯆꯍꯤꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ just ꯏꯟꯀ ꯃꯥर्क्स ꯄꯤꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ एंट्री तवा कनोसिदा मुंबई दा अदुसु कंजेस्टेड ओइना लंबेन सोरान तरान पू लेरबा कितने मिस तौगी बदो अदुना अदु मकु अदुसु एक्सपीरियंस अचो मने नुपी सिंग जिना थोकपसि बॉडी बिल्डर न हाय मरोइना फिटनेस की तौबे एरिया सु यावरिको अदु क्रमाइन तौवी सानबे मोंगसे वेट त चतपरा हाइट त चतपरा क्रमाइन चंगी कदुया सिजु अदो इन्फॉर्मेशन ओइदोनि क्रमाइन तौगी बॉडी बिल्डर की ओइना दी वेट ने अदुगा के मसल्स सिदा मयाम ने येंगमुदि लोइनबक बॉडी बिल्डर माले अदो मॉडल फिजिक अदगी फिटनेस फिजिक अन तोंगाना सु लैरि अखोगी यामना ह्यूज ओइना सेमबगी दरकार ओइदे मोइने पूरा यामना मयांग कांगा खितंग मस्कुलर ओइरगा फिगर नुपीगी याम फजना तौरगा सेमगा फिटनेस अदगी अदमाइन तौरगा मखन 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 अहुम थोकना थमे अदा अखोगी सिना वेट त तौई अदुगा हारिबा मॉडलिंग अदगी फिटनेस की जिना मोइना हाइट मेजरमेंट तौवे अदुगा अखोगिना हेवी अमदी लाइट वेट अनि खक लै बॉडी बिल्डर से खतंग टफ ओइ भाई तारे से पूरा खोंगतोन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यंग तोइने अदुगा चाउनबो सानरक दोइनी बॉडी चाहोलक दोइनी लाइट वेट ना मु मागी वेट टू मेंटेन तौनबो होनरक तोइनी अदुगा पूरा खोंगतोन फाइगन जु खाइदबा यादबा बैक मसल फजदा यादबा मसल डिफिनिशन सी सुगी मते फजन थमदबा यारोदिने अदुगा ngसागी फिटनेस किना फाइगन yang kana खाइबा खाइदबा अदगी काफ मसल याम याव यावदबा गी दरका केम ओइदबा अदुगा बॉडी बिल्डर गिना अमु जैसे मैन की तौलबा सुमाइन तौदना अदु नुपागा सब मानना साइज दी अदु मागी मसागी साइज दा ngसागी फाइगन गी मसल वालादी पूरा प्रोफेशनल ओइद्रे अदुम आउट ओइरे मार्क ए अदुगा पूरा खोंगतोन चप मानबा मा पूरा सेमबा चावहनबा याम सिमेट्रिकल वेना क्वाइटगी फजबा बॉडी मा अदु द पीरिबा मसल की डेफिनेशन सी नुपा सिंगना हेन बजाना दि नुपी सु चपना दु लुइ पुथोकदोरि ने नुपी सु चपना दम होना अदा कॉम्पिटिटर्स सी कना कना नो करम कंट्री की लाके कमाइ थिंग मसिदैसिदा हंदकी कॉम्पिटिटर्स अखोई की तसेंग हायबदा अखोई इंडिया सिगी टैलेंट से अयामना अखोई थागतपगी वासु नते हुनबगी वासु नते आइगी मणिपुरदगी लाकपा आंगांगसिंग अखोई इनाउसिंग हौजिकती इंटरनेशनल लेवल दा मेडल याम लोइ लौनरे अयामना अदु मखोईगी होटनबसी आई अदुगी मतिक थागतनिंगे मखोई लामद्रगदी आइना हौदोकचरगजु आइना ngसागी स्टार्ट तौरगसु आई सक्सेस ओइदे अदुना तसेंगना आई इंडिया की मनुंगदे आई कंपटीशन जे आई थमोई मनुंगदे कंपटीशन एना खंदे अदु आई स्टेज से लेपे मरमदी आई फास्ट तारगदी आई सुम फाजरगा आई सुम लई तारगदी आई आंगांगजिंग दुगी तांका पीद्रगदी मखोईगी टाइमिंग पीद्रगदी मखोई जुम निंगनबा लैनी पैसा याम चंगबा गेम नि मसिबु थोलकपा हायबसी आइगिदी याम थिना लकी ने अदो आइगिदी निशा काबनी निशा खदिमक तो दे ताइनबनिना आइगी बुदी चैलेंज तौर अदुगी लिमिट तो हेंदोखरबनिना अदुम आई थोए अदुगा चही अनि मुकादी ngसागी कंपटीटर से क्या लेता बॉडी बिल्डिंग क्या थोड़ा तब आई याम कंफ्यूज हुए 2012-13 इंटरनेशनल लेवल की मेडल अहुम लौकांदा 2014 दा अखोई नेशनल गेम दा नेशनल मिस्टर इंडिया सेनेम से इंडिया दिसदा 2014 दगी ने वुमेन्स की हापा इसे हाना सु हापकी देबा हापा इबसी कइगिनो दा अखोई यूथ सिंग अनोबन पी मसा सिंग थोलक पसिना हापा यारेन हाजे हापा इनेबा मखोई प्लेयर से थोलक तरगदी सी गेम सु लेरोय अदुगा आइना थांगे खोंथांग जिजु आई ngasi फंगिबा सिजु फर्स्ट लेडी सु फंगबा ngमोय अदुगा आई ngasi सक्सेस ओरेना खलिबा सिगी गेम जे सिजु तामो लेरो मोदिनी याम नमसिदी कनुनी एनकरेजिंग वे यस अदुदा ngasi की तामो की क्वेश्चन दा लेबा कंट्री अतै सिदा एशियन की सरुक सिदा याम न फजर से थाईलैंड अदगी वियतनाम अदगी कोरियन जु दुम फजा दु हाइबा थाईलैंड ग वियतनाम ग सी अदुगी मति मोसे मेडल अदम लौरगा लैबा चैंपियन गातानी मोसे गोल से सुंथा था दबिने मोइ तौसे फर्स्ट सेकंड से तुम मोय दम पाइ लेरबा अदुगा अदुगी मति मोइजे अदम बॉडी बिल्डर सिदा प्रोफेशनल रेस मोइगी दि मोइगी गवर्नर नगा याम फजना हेल्प तौरगा अदम प्लेयर से अता अरोइबिने मोइजे अदम मोइगी दमता अदम डिजर्व तौर थमगा चमाने अदा अखोई याम नुक्सिबाबना अखोई इंडिया की इसी नाउसिंगे खोनबा लेप लेप देबा आई हेक मतंग रेविता थुगलाए अदगी सरिता थुगलाए अदगी मणिपुर की अदगी वेट खेना जरगसु अदुगा
Jamuna जो दम मैं खाओ देखिए दम थोड़ा पौधे न मान है इसे ऐसे ही मैं सुनाई चुरा दम रिजेक्ट हुए हंदक सुनाई चुरा हाई ताबदा ngasai gi angang ji hona slep le pakna chahi khuding step hona rak paduna mai su level yaura ga medal phangai admai troga angang sing ji gi hona rak pa degi mokoi gi live step se sisina aju success oi banina ngasai gi akoi gi India da atopa lam degi lakpa fitness adigi model physics yam laga body builder si am tough oi ba game ni na live mi sing se goal logo ba aduna pura reserve to oi gra aduna tab sing ju di amung yam phajana ung lakte anova sing se adum first round yawung am da na yamane body builder si ta tawis aduga han dagi record leba sing adum medal adum lo moi tawis anova di moi su thogle I adubu thogle ba anova ja khoi India gi players in hen improvement oi international gi huji satpi ban huji panbi budo 9th world bodybuilding and physics sports championship masi Ulan Bator Mongolia se third place tai huji habi ba matam da Thailand hai Vietnam moja koi ju sakman na ba na to khar number mit ko ba kang ngak tane ba mane moi su nupi uizer su sina ki debam di yauri ni sigi experience kramai to gi masida aduki mati kano Mongolia se tough way amna world level da di adum yam phasana tough way European country dai su la e aduga dagi nupi se sahi je aduki mati yam ba sahi sumaina yeng ba daga di skin ga pang khui khui re aduga yeng ba di moi mabka si tha ba male ada khoi ni skin ga ji pa no raga khoi ni ga phajaba male stage da no moi ne ta flex to kai no me da tawe ba di aduki mati mo khoi je maturity or muscle je dum alag alag de tonga ne ta ui aduna ngasai gi world ki level da di yam wana thu e yam tough oina bronze lauraga ju akhoi je pura goal lo chamna lo ko bronze na first round yaw kadra yaw idra ha gi sure saning jamang chamna de khoi aduga yamna ngalinge gi matam gi ni si the fourth WBPF World Bodybuilding and Physics Sports Championship 2012 Bangkok Thailand pangthokpani sigi ngalinge gi matam aduga hojik 2018 ga Europe matam da lari experience yamna experience lating 2012 se just haidi magi beginning ni start up ne ba yes kayam khenare isana kayam khenare se experience ki madang kamai yes masidai sida aina 2012 ki world championship se haziki Thailand gi yam phajaba pura goal da lawla iba record nupi se mana dum goal lawai adu dai da ai gi na laiba yam phabam na adu matam da lawriba nupi se gi mai se adu goal adum lawa light weight ki adu ai light weight ta sanaba da 12 se yes 12 se ai adu da hakjang je body se 50 below da saneba aduna ai light weight oi banina adu matam da body do adu muscular oi banina light weight ki da ai laiba phadana lawre aduga ngasai gi 2013 Asian Championship sida amuksu third tarisina mo aduna yam tough way 2013 sida Vietnam da tawa sida haziki heavy weight ki nupi se si sigai ga mong tamina reba sahi ama chigi manung da next year sida adu ke matik tough way ai matha sar ai yaw de na je green room da table da hip lai mayam sang competition thukla tum lai de ga haine ba tum me haiwan hip pe haiwan dieting do gi sing yaw do gi sing da thak da gi thawai ngai ta gi yaw de first round yaw ra roi ne hip lai tum ma ga dai mit ka ju khumjal laga ise adaga moi singana ga last khoi gi angang pim cha na didi आपकी नाम है लिस्ट में ना है रे असेंगी रे ने यंग ची लेबा का ta ming si yaw lai me am thi tough way ji 13 Vietnam gi je ai tha si de aduga heavy weight ni na ba aduga tawriba tariba nupi ani du su amana Vietnam gi amana Thailand gi adu medal de ta senior mi like gi ba yam keno oi bana di photo de yang ai hok photo ai yes me amama masai gi ka hani nung dong tor ba ta marak tu da Momota na changbi khraga sha gi experience ka su pangli le chingi matam de da posing ni kin wai khang bu madu da mukna raga thekna raga medal sing si puri na da body building ga haiba si di place si third place si apik place nati si nati world di am thoi ni 5 6 pop masi longna ra ba mari accountability leiba matam ni aduna acham nate lor isi ka chakara ki wane ba yam phajara mani body se yam phajaba je tamo yam nok ning jani da moi pamom su ka taw ai pamom su tang chaw se ka nok ning ngam ji yawe ba ai as ai pamom tarang tang chaw je kamai tu dinu kamai tu si dialogue ma hai ni kam chin salam dai da adu bu ngasai gi ribita hoi ne iche nang na di pamom pi e hai adu stage da di ta khang di na hai ba di I think body anatomical mathang makhalo yenga ganda sum chasana gi ba yam na proportional we ba symmetrical we ba phajaba body ji tongan jani da juri me am phami du chumna yenga moi mani faraba mi gi wall ge du ge ja gi faru mayam du yenga ga mi body ji kari no ji khangna muscle level ji kari no definition ji kari no khangna pira pu ro ngani jan jar pira pu ro mo si acham competition amatu nate yam nunga ji si gi mayam ji phangbu ji
अदो इंडिया की स्टेट मयाम सिगी मनुंगदा मणिपुर बुदी सानबासी नुपीना बॉडी बिल्डिंग मसाना सी हक्सांग सेमबगी थबक सी तौरे अतोप स्टेट की कना कना कर्म स्टेट यावरे अतोप स्टेट यावरे महाराष्ट्र की यावे अदगी हरियाणा दगी लाए हरियाणा दगी लास्ट ईयर मेडल ग लौखिबनी नेशनल दा मा अदो मास याम होनबा याम कल्ले वेस्ट बंगाल दगी लाए अदगी अतोप लम खरा मनी अदुम लाए हानदी क्या लायमदे अदो हजिति कर्नाटक दगी ngang nupi sing sedum lae ado ayamana fitness model physique ta ayam lae ado body builder dadi lam state manga taruk si chaba thak diet ki matang se aduga ani ni ani amaru hang je doi se hoi anu bo mirol sing yam sanar ka dori yes kari no kon cha doi se ramai cha gani kari no kon san doi se ramai san gani si yam maru be area ni ai hang je ni Momota da masi nauri bangang sing da upcoming aduga aspirant ma'am da मसीगी इंफॉर्मेशन मैम से पिबी माय पाक मसी तमो याम न फजबा याम मरु ओइबा गेम जिगी याम रिलेटेड ओइबा सवाल क्वेश्चन अमने मसी आइना हाइजनिंग बददी मयाम जे हौजिकांदी अदुकी मतिक सिदा कोक थादनरगा चैनल मयाम अमा हांगागा मागी चैनल सि चतननबा अदुकी मतिक आइया पासा मयाम अमा लेरे अदुबो आइदी मयाम जिगी नोंदसु चैनल येंगुदे नोंते यूट्यूब येंगुदे कनागुमा मतगी कॉपी तौदे कनागुमा डाइट चार्ट आइना फॉलो तौदे कनागुमा मगी पोजिंग आइना उगिबा लेते खंगदे जस्ट आइदी सडन स्टेज ता खंगी कॉस्ट्यूम कै सेतोनी स्टेज ता मेना फेस तौई अदुगा पोजिंग जो आइना आइनु पागी येंगबने अदुगा आइदी स्टेज ता अदुम खितंग अदुम कंफ्यूज तौबदो अदुम हैंडल तौरगा सडन स्टेज ता रियल लाइफ ता अदुम आई अदुम लाइफ टेलीकास्ट की टाइप ता अदुम आई अदुम फेस तौरे खुदिंग मक तो हाम कन तौब मतम सिदा अदुमाइ तौना आइना डाइट चे आइना हाइजेनिंग बदी मयाना कैलोरीज अदुक चारे अदु आइना से कैलोरीज अदु बर्न तौरे अदगी प्रोटीन अदु आइगी इफमददी सुगुम अमता आइना ओनबा अदगी आई बॉडी ngasi बाउ आई मेजर तौर पामम ओनदे अदु आई क नावाइदी आइना सानद्रिङाइ द ख्वांग याम ओले को आई ख्वांग याम पिकनिंग मनिना दि नूर बहानदी आई जो फैशन शो को थो मे थाइना ममाङै दा 1994 दा अदु आई ख्वांग पिक पजि याम पामजबा ngangai दि यौना अदुगा ख्वांग ग पुक चखलक पजे नुवाइ तबगी दि ओले अदुगा पामबोम आई हक्सांग बॉडी पार्ट मयाम जाम ओनी बॉडी बिल्डर सिंग जे आई दि सोन ओन दे आई खंगदे आई खंगु बैसु दरकार लेते साम पिक पजु ओला क्याम लेमदेन आई साइथन दे इकाइ जे सोन ओन दे खल्लु दे ओन गे अदु आइना ngасai गे हाइजेनिक बदी डाइट चे आई इसागी लेवल आइना साबा ngambagi sang चिकन बु चारसु अदगी एग्स बु चारसु अदगी हाइरा बु चारगसु ngасai आइगी चाबा ngambagi क्वांटिटी दुगी मतुंगना बैलेंस तौरगा खजि खजि मखन मखन दो खरा चाबा अदुगा ngасai आई ngasiदी सी 200 ग्राम चिकन दरकार होय 300 ग्राम चिकन दरकार होय आई सिदा सत्ते गिदे आई ngasi लामेना आई अतोपा सनगाय लाइ खयाम चारन अदुगा अदुगी लेवल आई चाबगी लिमिट तुई मतुंगना तोकथोनी अदुगा आई ngasi खरा हेवी होय चानिंग ददि दम तोय आई ngасai माइ ngасai नियम सिदा सुको 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 दा कक्ना बि तौदा आई गोंदा दि तौते अदुगा आई ngасai आइना अखोइ हस्बैंड अमु हाय नंग लेंगोनि हेने याम चारि अदु आई से हानदी आई चाबसे याम पामदे चाक हेक तोपगा अतोपा अंगा इचानुपी अनि सुबजे याम चागले चा हेक तोके नमा अदि आइगी इमा पोबि चा हेक तोके नम चा याम सावे चाक हेक तोबो चारि जा याम साउनि चाबो मखन तहलक नो योंदाना अदु हौजि चाक हेक तोपगा आई चाना बोइना आई ओइना थीरेबा आइना मोइदि सावबदो अदु ngасai चाकसी याम चासनदबिदा दम लामहलगा खजितंग चारगा दम अतोपा दम दाइ चारकदुनिना दम खजि खजि दम येंबा अदुगा ngасai आइन हाइजेनिंगदि मयामदा सिगी पैसा यामना चंगबा गेम अमनिना याम एक्सपेंसिव ओइबनिना आइना लैजरि हैरा लैसु आइ ख्वाइदि होंबा ख्वाइदि फ्रेश मसक फजबदा ai लैदे अदुगा ngасai आइगी दरकार ओइबा आइगी डाइट ओकनबदि सेम होनजबा अदुगा ngасai याम तांगबा याम एक्सपेंसिव ओइबा हाइराबु ओइरगसु अदगी क्वालिटी यामना हाई ओइबदो ai लैदे दिल्ली द लैरगसु द सप्लीमेंट फूड काजी होजि यस सप्लीमेंट फूड से सप्लीमेंट सिदी अदुम अखोइना ngасai नेशनल खतंग सानर को नतबनिना इंटरनेशनल लेवल योरपनिना अदुम सप्लीमेंट प्रोटीन अदुम क्वालिटी हाई क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल द फंगिबा दि एमाइनो अदगी सिजु प्रोटीन मखनमनि सुगुम्बा सिंग सिदे अदुम याना सानरिबा कॉमन होइना अखोइ प्रोफेशनल सिंग चारिबा से अदुम सिदी फजना अदुम चारे अदुगा सिदी हाई रेट क्वालिटी गी लेवल लेवल से अदुम चाय अदुना अदुम याम एक्सपेंसिव बोय अदुगा आइना यूमगी अखोइगी कहानी इंजांग नापी अदगी हाइरा अदगी येरुम येन सिगुम्बसे जो मेंटेन तौरगा अदुम चावा अदु ngасai ai koina ngасai ai si mayam je suk yam mayam je pisa yam chang chang na chana mayam ma yawe adu ai family su yeng banina adigi ai husband ju
automatically hana digi dum tawla ko ni na si matang di yamna wai manage to ngam de adu ki mati competition me ada adu ki mati matha sai adu ko aina haijening madi lakadori ba ko isa inau sing da haijening madi sanabadi lepidaba aduga aigi laiba sidai sidai yam ka hena paisa thadaba ngamdraga su sanabadi dum chang nai biba game ju pamjaraga di noma level sigi stage da lepke khalaga di aduga chaba su laiba khara da aduga harauna dum chaba penthokpa aduga khaji adum sanaba leptaba chaba su dum laiba aigi level sidagi adum thawai nu aitana chabi daba laiba je thawai nu ai positive as aisi chara faradawni aisi chage sona dum pire aisu adugi mat ai haji ai paisa siki amda thokte akoi meite gi wahida ai gi isi naw sing de ai paisa dum demand tawe adu ai ji khwai hani nai paisa electric piu haiba je ai sin de gi haiba sung ngam de adu nga sai gi isi naw da paisa thokta bade ai oi hore isi naw gi loi thoe ai moi noi na masang khang na dum paisa je competition me ani haidi ai account da dum hape okay adu na adu nga sai gi ai gi husband ju mai masagi kona banata banina aya mana isi naw sing ai financially yam support tawe aduga dum federation da isu competition chalam da mating tawi aduga aina daily da incentive cash prize phange adugi daily da sum lai ko gi daily government na cash incentive award pi aduduna sabu ju diet ju sisi nai aduga isagi gym hangbagi da su sisi nai adu magi khara dum chauna dum yam nunga ji mumta similar da hojik se nam controversy loi ba ko gi mind se ja sanaba bodybuilding hai se ja ama tari nam nungai ta Marwena result si overnight haitare khara thuna result si phangna hona bada unfair means haitare ne chaba thakoi matang madu steroid cha chale hormone myam tawre substances myam ma du drug ada heng doping test du positive ore ode sina chingba swaidadi tena comment amtang pibiu mamtai mot si kari lei yes masigumba si adum yamna adum taba myamna confused pa aduga karino gyan ta da haibam khangdaba sawal question amane adubu akoina ngasagi aina thingba thabak sidi tasengbadi masi sizinaraga face tawdi phajade aduga tawsu tawnade aduga ngasagi level sina yamna high oigiba aduga matungina makoina ngasagi singna ju heli adubu khwaidigi phabadi natural gi ngasi bawda protein thaktaba angang sing yauri adu haiba ju proof oina puthokpa ngamne haibadi aigi husband aji yoga team gi su manager ni yoga gi team da hek horpadegi protein thaktriba angang aduki matik muscular oidana yoga team thadoga bodybuilder da competition tholi last year da aduna aina ahama sana ba horpa matam da kaiguma fed banaram ta charakte ahama competition start horpa matam da aduki matik akoi black coffee adigi champra adigi diet sidai sida koi alu bau chade aduga ngasai gi aduki matik achamba athumba na chingba ja matta charakte ba adu matam da phajana body je same gi banina yam ka hena ingonda masigi problem adigi sigi kaino si sigi sangsar si dai kya yam nuaje maruna sigi tawli restriction hai tare avoid to view ning mong jang biru nu haibani naturally ko chaba matam body se dum agi phajaba muscle se puthok pa yai mai pa ko yai achieve oi bi yam nungai si best kamene ana biru sing arwina sanabagi lamda body building lamda changbiri ba changning ba mayam yarungani hojik mamta na achieve mo wenani yamna iconic figure ni India gi aduna ngasai gi first lady award ka phangi ise hairi ba wasi yam chummi gospel truth ni masi loction view ana khwadi phaba madu sanabagi poktak ni mai pak na bagi sima ada sanabasi di competition maya na pa naktawa dik lapa sanabasi sure lepi kan habi am phajaba myawi in continue process ta sanabasi de dum continue to habi ma momta sanabagi mong se tetana da repta habi sanabaje ngasai gi continue to was koina competition maya di heavy dum sanarani aduga sanabaji lepthuraga koina sanaba matam hakjang je dum khogi performance wat mind dum nungai teba aduna ngasai gi nomagi thabak lairaga di ai hausi out of city ni ado ai hausi phajana sanade nan hek lakodi nongkhak sane adu sanade sanadrabani na hakjang je khoi ai hausi dum hakjang je loi pixelaboi ni isai thanda dum ada amuk as masalam te yaudre ai hausi wakhan je dum khalle ba kitang sanaba dum masa matanda dum pam tawga masana lejaga ada ai hausi yerum chade yen chade adigi diet aina hana chawa haira adigi pura balance diet ai hausi kem chade ai hausi lakoda kitang chara lae aduga kano yam ka hena gi supplement gi type ta ina routine sanaram dai chaba maina chade adun wakhan ji da sagi si pura pixel laga ai pura hana gi isan pi pamu chamana ne khalle aduga aina hausi diet chara kitang yerum phajan chara ni adigi lapoi nong phoi adigi pura
चारगा ई साननी हादी अदुम जिम द ले कांदा अदुम साना होगा किबदा अदुम फॉर्म द याम मांग दब माले पंपिंग से पार तवागा दी साइज ले नुंगाई हप्ता अमा फाना लेपथोक तब अदुम खले थबक सिलजु आउट ऑफ सिटी ओरजु लागा अदुम साना बादगी हेवी साना द्रगसु अदुम वार्म अप टाइप साना बसे ममता ताकपिरी बॉडी पार्ट्सिंग सी नोमदल लोइन साना बंग अमरा अंद्रगा से अपर पार्ट्सिंग सी साना इबा हाइसु लावर पार्ट्स कबाय साना बे मुंग साना बजे कनोने नोमदल लोइन साना दे लोइन साना बसु ngam de aduga timing ni matung re off season da adum khara adum heavy taraga exercise yam sana de aduga competition matam da di khoi khara yam na adum sane exercise ani hum adum sana sale aduga yam ka hen heavy di thangatre wete aduga sagi exercise makhal yam panina aduga yam sana na ba muscle je yat na ba honarak panina khara light weight ta taraga khara yam na adum sana ba sima yam nuga je da hojik si lakpi di se Delhi da maruina ai spouse na baruna maruina ada posting su tale benina adigi trainer kam coach su wele re ada and mayam tabiri takpiri di ma sa su sanari lei re tum adu family lei rabni na family du leita ya dum ni lei manipur rom da som da yenga agani ko Delhi le bi bin mayu ni na metro city du konung ni sari yeng podum da manipur gi hoji body building gi masana manipur gi movement hai tare nupi wasunu pa wasunu Delhi da kari da di tungan mafam da India gi sanari ba maw kamai ui ma palom ni yeng pom tam da Manipur gi hojik tawriba khusu kulai gi matang da equipment haitara nau ba adagi chaba thapui matang da sel thungi ga wari se kamai ui tasing madi Manipur da laiba khoi gi bodybuilder haiba games da nupi or su nupa or su equipment gi matang da su aduga sana khona bai matang da su diet gi matang da su aina hojik bau da isinau sing sinupa sing thengna ba sing si kemta wati aduga yam perfect oi aduga angle yam chumi aduga pura dedication hek uba matam da adum man level se adum phajana international sanaba ngambagi sanaraba mi ama adigi sanara kadori ba mi ama adum Manipur da award laite aina hojik sanaba khoi inausing London na ma mountain gym ana khangna ba ma ai asi sana chachaba matam da angang mayam ji aina mitna phajana face to face yengdraga ju side adum leiba sanari ba ji pura josh pura matlab full energy da sanai yam nungai aduga atmosphere do adum yamna positivity oi aduga yamna khoi gi mayang macha sing na adigi mayang cha hair ne adu sinungai te khoi adu asagi khenama kemta leite Delhi da leiraga su Delhi na yam hen banate aduga ai Manipur da leiba gym sina yam ta banate Delhi da leiba equipment Manipur da leiba equipment hojik ti man madi high five oi gre Manipur da su award adu high end gi sanaba makhal si hojik equipment si hojik Manipur su loin phange ada hojik marwena body building si Olympic na ching ba khotpa da chang bangam da bagi chang da bagi recognize da bagi awa ba mayam ma body building masana si sangai sanaru ge achievement mayam si lauge lauraga world gi title mayam si lauraga su sanaba mi phang khang da badung na to pa discipline da gi kitang kharo ko gi to bim sa dong to bi bim yauri future gi prospect si karmaina mamta gi oina karmaina yatpiri mathang da changa dawri ba haidi khongjang hai tare mai pak pagi kari oigani karmain plan tawri karmain ui saida kaminam to hona masi tasing badi tamana habi sam chume tongan ba game ama individual game ama atombi macha haibagi wahi dawske adu samana na lai samna da khoi na ngasagi any game atai di loina maming khange loina chatle aduga mayam ju dum si game ji player na sini habaji mek se na recognize tawi aduga hari ba bodybuilder se yam ka hena kana su khangde adu yam expensive oi ba yam paisa yam changba game amani aduga leiba player sing je adu mati moisu wan hot ne ba aduga ngasagi future da ngasagi aina haining badi masi Olympic game da Commonwealth game te yaudri basi yauna na bagi processing su sati chathari aduga masi nomadi soidana maki lakadaba mali yam thuba matam da aduga handak central is a police force CRPF tasu akoi gi game je nupi gi ham boina bharti ko ba hore hadi obai sanami nupi players sing se nupi bodybuilders okay tasing badi bodybuilder CRPF ta mokhoi ji hana chu khangam de aduga mafam ji akoi gi DJ madam na akoi gi CRP gi akoi gi show gi damak ta isu ko pa haitare ko ko matam na moi ji ham da khushi gi maram da story ji kem ta khangda ba adu ba hokti si gi maram da khanga ba matung da sidi central reserve police force da su magi
kano se to ya na recruitment to ya na khoi marui na khoi husband khoi si ngasai future da lakadori ba si ngasai khoi India government na recognize to rabani na national level da yawra abani na masi se dum magi da makta sit thamba darkar oy na Momota ti huji marui na si ID international medals mama national medals mama Asian medals mama credited to your kanoni masi leire account se ista ado Delhi matam muji CRPF ta karida adu huji karim ta offer ga lagta bra masi tamota sengbadi CRPF ta haji bhati lai base ai gi story khangaba matungda moina bhati si vacancy sit thama darkar oy na koi DG meeting ga kai da moi se khanaraba matungda koi sigi kano se announce torok pane na lojai aduga tasengudi official channel dudi aina meeting yawna tamna khangjade aduga ngasai gi hanadi communication lairam dabani na si sigi sit lairam dabani maruina aigi damakta di kano ne koi central da kai age limit oire aigi damakta di aigi thenga sana bani na aduga ngasai gi aigi iram da di ainu su apply tau sakibani akoi gi aigi panupana akoi gi office ki channel through da magi asengba rules and regulation da apply tau kibani 2014 da matamdu da khoi gi iram gi chief minister khoi gi okam ibo visar gi ma face to face una jaki aduga ma makut makta da masa makta da ai pura documents sina jaki bani adu matamdu da ma masa mangna machin mangna dum hairami nang definitely nang tawam thoi kholi na hairaga adum thabak sin bani na mayam gi thogang pu bani na adum akoi na su Delhi da lei thok bani na madu success oi gi so up and on adu yes hadaki aina khanjaba da hadaki chief minister jai udi unajadri aduga sigi maram da di yamna di tajare mayam comment phajana pire adugo tasengbadi akoi na mamangi title loga lakot 2018 gi sida hadaki Asia ki games ki matungda Asian championship matung sida koi ki players sing je chief minister unabagi program ama laiki bane adu da ID asomda hana fix ama conference ama laidana ai sat laba aduna ai je kitang pau thengna phangna ai somda tholok pa phak tai ta da nai thukja hode adu ki meeting sida mayam case award khasu pi hi adu ai su yojare ai nak su ai gi musilagi sanu pi sakhi bane matam da CM sapta aina directly aina isagi wakhalon da aina chi ai application iraga ai documents me am hapaga aina somda aina thagraga isanu pi da torga ai CM sapta unaja pijan gi bani adugi meeting du da su pakumam de lagti most probably lagwa yabagi khudong sabdum legani ko maruina digadi yam tina nisangani ngasi maruina ngasi ISTV na butok seribe sanduk seribe Makokthongbasingi mari aina ju amakatang ISTV da tamoida mayam da public ta hangninge mayam gi mieng da thabak si mayam na thabak hai ai thabak se phangnabagi ai sana jagi bani nate aduga ngasai gi jaga khudimak ta ina chalu matam na karma department da lai kaun si department mein hai bana singba question mein amam yaure definitely aap ki to hone chahiye to ai si question jama katang hangni adu mi gi lamda lai hena lana khambi gi bra tongana lapna khan gi bra hai di khangde aduga asai gi ai di zabardasti lai gi bena ina legen lai bena tawni na ai gi husband lai bani na mai matung inda yada bani na ai posting gi maram dei lai bani aina thabak tor lai bana ta bani na adu aina hangning question di ngasi phawda tamo aina sumaina tamogi sigi nungarba yamna tangaba moment ai ka hana chupang phangidri aduga aina su hana news ta digi ai maming chatnabagi damangta adugi aingonda kam ta aingonda pamjaba su legide ai maming chatlagai phawnabagi damangta sanajagi basu nate bas ai gi wakhalon mayam da show tawa ai ka su pamjate adu aina hangjaning ba question di mayam da public ta ma di akoi sigi channel sida hangjaning se atopa public na haire ba nang ju phangam thu hai ba question je ai bu phangam thokta yabra yadabra hai se hingning yam nungai je Momota wang se is really very rightful kanoni question amne nam loba sigi paukum sidi ai khuni pi betai manipur lenga no pi betai aduna Momota kanam nate ai gi soil se pokponi mafam sida hobuni mafam se chawuni ai khoi gi porei ba sigi laurels myam se mixet urong khiliba mixet myam se si so khoi gi India gi atopagi nutte aduna India na mo wada Manipur da pokse bagi Manipuri mo bi sakthok se su leiraba aduga mai pakui wari myam su liba siugumba iconic oiba figure amada magi charisma na thallaba nupi su oiriba aduga ngasi di malem sin bthungna magi shakti magi leiriba thongna pangal pulmaksi utpangamdana mixet urong si poraba aikoi kari tawhom thoke in return da haibasidi aikoi khangom thoi
लेबिरिबा हिमिनरिबा कोइ पुनम खंगम थोइ मणिपुर लेंगांग मरुने खंगम थोइ अनसिगी पाउकम सिदि पिबम थोइ जे आइजु दमाने हाजिरिने याम नुंगाइजि ममता अदो अनकपदा तो कंपटीशन करि करि लेबिरि अनकपदा कंपटीशन से आइना हंदक सही की दे आइजे 19 से हंदक की 99 की सिदि आइ कितंग ऑफ लेरसिरा न खले मरमदि इंटरनेशनल लेवल दा वर्ल्ड लेवल दा ये ngसागी body je khram chahon ba darkar lai the level se world asia di laura di matung da olympia kaina ga somung lai di level khara high ba pro level lai di professional yes ado financially problem lai traga di dum tamna tum sana ge di khanje adu sahi su yam jale adu isa singi damang to su ai kemta saving to su ngam de adu ngasagi ai khatagi su khan ba yadam ni na handak di 19 se ma 19 se na traga future su ai sana gi dra sana roi dai hai bangam de ai son tam ma lai jara le mani isor yam thaje bi adu isor na apaba khodim mak amam ta da bi wo sinu pira kan men thaje ko adu sana bi career se me de ai khang tap hai ter object wen bi pamje de aduna somehow ai sana ra kan thaje ba lei madu oi ba su ngam biu adu ngasi si isa gi yam ten ba matam ni adu si lakwi se manipur da visit tourist especially line mani la hoji thopir ise sigi tongan ba maramam lebra chumna yum nungsibagi yum unani bi tholok kari no na ki purpose yum su yam nungsi jai iram yam nungsi jai aduna ai ngasi yam seliwa yes ngasi ai sumaina kan kan ai traditional set kani ha ba se ado ai yam nungai jai masi timing ama phangjab jai yam harau jai thamoi nung dagi thagat chari aduga akoina 3 days ki trip oina akoi je ddk ki west bengal dagi trip aba lakpane moina khatang interview gumba pame haina akoi iram gi akoi gi haurakpagi akoi gi iram ji gi maram da moina su yamna phajana tabani na jaga khunmakta leiba dagi singthaba yaba mayam je moina yengning bani na adugi maram dagi moi permission lauraga akoina delhi dai lakpa moina kolkata rom dagi laga sigi project sigi da muta lak jabani yam nungai je ko prasar bharati gi durasing gumbana hoji han to birakna mamtai mai pakpagi the family su yauri natra ahoi yam nungai ji smai tawdana moi gi document ka tawbidana i pawgi daga tawi ese cover ka tawi ese yam nungai je ado aten matam gi manung da lakpani aten matam gi manung da stb na muksu ching raba tanja si matam khara muk masi phangdaba yade ne gri talakoda yabidana hoji Makokthongbasingi wari da lengbirakpa aduga sin aruiba nate wari mayam sarakini adu han ba thengnajabagi nungai ba mikup sia sanajari wari sia yi adum almost mapung pharin logji sigi khudong saba pibirakpa sigi damakta mamta ngangkhai leitana thagasa phongdoksari thank you hari wapum si thamjabo loinena ngasigi matang sida Makokthongbasingi wari losinjare meng tabiriba viewersing aruiba oina amuka hanna